ngoba ngizwile ukuthi khona la akhuluma khona ngodaba le imali aqashwe ngalo ukuthi ngibonile somehow it has to do with imali aqashwe ngayo yaba yeah. So I don't know, abaculi bayahletshelwa, bayahlebelana futhi bayachumelana kwabona. Mhlambe uMthandeni umbangi noKhuzani yabona bahlezi bebanga lokubanga kwabo esikwaziyo. Mhlambe khona ungabalansi phakathi kwabo noKhuzani akwenzile uNgelo V. Official leyo nto leyo uma kuukuthi uyenzile ube wrong naye. Yabona. Uma kuukuthi uMthandeni bufuna imali ethize bahluleka ukubonisana ngandlela thize angazi but ngicabanga ukuthi kanje but I think enye into engathi itriggerele yanto ukungabalansisi kuNgelo V mhlambe ukuthi usuke wafuna ukwenza ongathi omunye ungaphezulu komunye noma ukugibeza omunye ekhanda lomunye kanti uyazi ukuthi laba abantu akekho ongavuma vele ukugitshelwa omunye ekhanda lomunye yabona. So ngicabanga ukuthi mhlambe it has to do with things like that angazi, but I'm expecting him ukuthatha responsibility abuye nje azoxolisa ngoba le nto lana iyasihlaza thina njengabantu abamsupportayo. Asazi ke manje somsupporta sithini ngoba asazi nokuthi kususa yini le nto eyenzakalayo futhi yabona nje and ubebonakala ukuthi ngathi udlile. So into yomuntu ophuzile ibuye ibe naleso sicwaca nje so futhi niyambona ukuthi utshwala bumenze njani yabona. So I'm expecting him uthatha responsibility azositshena aphinda axolise kuthina njengabalandeli nesizwe nje sikaMaskandi sonke ngento ayenzile yabona.